أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، kwezi wanama watukufu maislamu wa Comores wajihunda honda mwe Comores makatika ondo njitamkao yinu anu wajundobo nze mwe Comores wa Comori wonsi pia walio harumwa haina haja itsoka yonsi ngari halawe manza insha Allah hadjuwu ya jailie haina mzimandasi rangu walo wade wanzo unono rangu walo harumwe mabehewa ya prison wafungwa hanzi atsoza haki wanzo watolwa ranguye amani hale dara uharmwensi ya Comores haina mwana mkomore ni mbabanu yaliyo rowaja harmwensi nuwatsa hemaeshara watsu ya hunda ngwa wabulie makaratasi wanza walolwa mnyezi mga wafungule wanraume wanraume wanza walole mnyezi mga wajahile wanrashe wanazionu wa Komori heni mbabanu yaliyo mnyezi mga wahifadhi wajahile wahundesho waroshea nandeze diplomu za hao zijoka za faanida zitojoka za malifu zijezi huyensi ya Comores wakomorika undo mnidungawe makatianu nwajo jailo wadunge direkte nubadaban ngamu mtosoni hezentosa za kikawa aida nimwambieni assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kabla rahane jamba zemadazane hansivanu na nandongo tsoka yons dorengazo shukra za hatu rweshele marahaba ledaho la habari za Comores ikawo ondo wenyu hima haurenga ze mesaji zatu zinu haina wakati ilo wa Komoreni babahanu waliyo wadojuwaza nogwe kaondori zambao harumaza nyidozi ubahanu yabo wajaunga rjo shukuria haina mediana haina pajika urenga waja uze information zinu wazitambaza rangu wowanagnawo waheleda hula Comore la Comore actualite wowanagnawo wa Seleyan media wowanagnawo wa radio kazi anani wana ama wa Komori kao sina ushindo mwazani hombeshilani marahaba habo ya kahini wakati rarongo abanu rangu wa hata washe wazaza hatu na baba hatu nyusa na mrenga waja uze mesaji zangu zinu mzipartage ileni mkomoria shinde ya juembabi zanugwe kao dozijiriwa harmonisi ya Comores ebenge abo lewo inuti jabanu hamada mbili imada ya handani ngamjoka huja nionese information muhimu ya kanti harumwaze verajika ondora sarakali lazimde ndao nande zenongwe kao zipangwa neye ya fujari ya kimvuilo monsi juhatu owanduwanika warenge miadi wariuwe wahuzeyensi waribeze hanywa watikemana mkomoru jorongowa obahanika ondo wanjale wanjia harumanzia ya usana wakena ma espion wafanya espionage yanvu warenge wana wa Comores rangu walo bununsi ya ulainu rangu wana wa Comores walo harmensi ya Comores uharumashesi wa shamaore uharumaseshi wa shalarenyo haina mbabahani kaongwa joka ngabo wandu wa wanao daula ya haki nezenongo zendona iharmaensi umahala iho pia watu taratibu za wanadamu ili wakalilie haraka warungwe mindu heni zijohamba wazikause wa Komori wakauswa zedira hata siri wanemba na inu nonga wandu hatara hawa tsole wanadamu wao ibenge ngamjorongo harimaze nongo hizo kakas jakansar mwesi ya sabahi shahata ze serikali za bonze hamade serikali ya ula inu ngiona wanadamu ikaongwa warumiao wahensi ya hatu hautsaha wadotunda na ujua zenongoza ho wandu hususan uharimashesi wa shamaore watsono mkoonsi walona twabia za ufujari zanongo hizo pia zinjia senterpele wa hukaya kanga mweshele yao sondala hujabani sijatsone sandongo zamana nyasi ya ulo abanu harimashesi wa shamaore ikao hakaha sinzuani hendeho lilwa iho sizihaba nsizamba harumwe majundu ora yafanya pia rihundu hukaya wakana complicite ya wandrikao wa espionage watundao wana wa Komori mahususu harimashesi wa shamaore we watahar mamsalata wa beha bahanikao imangwa zingarwa rejezo anzuani imanga bwarengwa wafungwa yabo Tanzania profite harumwe occasion hiyo njeni mwelezeni pia ezijirio o harumwe na mkomori habati mbika oleo yinu
wenji warenge ngwa rumiloiwo ne serikali ya kifujari ya azali wasanga sibonze ngarula nao hautina na harma fitina somahan wautsaharika harma problem yode madamu ando njomwelezani banu ikanga mbo Mwenyezi Mungu message wasili obahani abiti imadabiri nge jokansi haruma ndongo nziro zijiriyo harmensi ya hatu kaomina kansi banu binafsi tibashama shahusiana nezonongo hizo na lezonongo za husiana neze violi neze agression sexuelle o harmo wanatiti harmensi ya Comores zonongo hizo osikwaja na reinterpelewa banu hasibabu suje ya jiri kao njahe ya banu ya karizi jiri nsujini hako wenji ngwamba ukaya boltu le yonga rulindoro ngobo za jiri nsujini Afrukawo starabu haladara ketsina wajibu mrado interpelewa hau mrado nsitewa ya rongowe bale wainu mwenye baraka ye mtsujini yendu zangu haujo kasi hushiliana haule wainu hajimba ye halambeni abonge bidu Muhammad aliso alikaba jindongo yambe hawe kale wainu fardini hala ikoni hau barufu hala mtsangaju ya dimani ensi de suite swanduloban pia rongo wao ukabole wainu ngyo wajibu isufa ya dorongo wabanu isufsule so manishmeju wangu bari ngabo za jiridembe no yotsinde objectif ya tuba shekazi jiri hana mnayokaza mbwa yabo iyo karna ujokansi banu rudoba yematso ramba ukakaritso ambezi jiri hau kartuto washawira ukaizo pia handani yabo zijira mwana Mkomori na kabli ya sime silamu kasi harumwansi karona uzenongo zijiro bonsi juban wando akaorenda zema otsandura kawadhwania warendo wanduze nayo otsida umri akafikiru kangwa jorenda mdunayo ebenge yabo yo ijaharma wakati wa dunia ikao ngaibidio riziduna nushia na relezana rejuzana zijirio ebenge tsikansi banu hamada za viol ikao ngabo violi njo hivumba abantu zanongoni kao hamba ngamjotede none semba bimna history kauka ngaranzao izora shindara elewa harma zanongo zinurelezo Komori wa dojua ngabona agression sexuelle izondongo mbili kao seulement ngizonalienzi mandabo ya kanga zitusheyo ndongo za sexualité chezi tendwa wizo ekayamba violi nekayamba agression yabonga bondongo za wahiza fanishi hangabo za dwanza zifanishi na balemga zijamba hukaya yenia uyoyo jo hukumu hatarume sharia ekautenyo kango ndo arendeze ndongo benge kujazire ndashawe jo hukumu la mabala zenongo huzirende ebenge ngamina zemada izo ngamina na madazaza njoze njezaban shaizonga zijoba kiharma diver haukai fora mbele suala lahe zanongo za jiri rilona mifumo miili ikao janando zaka urevele wabanu harumaze réseaux sociaux za jiri nsujini ngome nezandongo tsena za jiri shuani ya hambuikao mimi personnellement s'interpelle wanga sino wakati munjiban zanongo izo atasparo amba babibanu ni mze jimba ne mana nyasituiram shawazi bascule kwa jazire jay shamimi bada information zinji nabo yakaja nationotse na isisi wa hate mwana wae hasisi wabanu harumaze réseaux ya hadisi denonsewa rinji ya magunjini lijuwe ze suje mbili hizo de yansujini ne ya shuani ifori zambe banu wandu wajuwe ilizike msomo sidoka mjoza mbabahi ngamjotoa na wasuya na fikira ndudinitsa hena solution hezenongo zinu jena mnalizitsa hawa taleo rijoka inumba nayo ketsoso sikuzima kwezi wanama watukufu wa Comores handani ndo mweleza hukaya omsiba mziro ndo wana wa Komori dena mnasi wana wa Komori rumiloiwo ni wanrikao wasa wafanyeza hao ngo harumafanya karieri haukayo harumeduna inupia wa Komori ngamjoke mruende so mrubanuleo weide mrwa siyasa tajiri ngukoneze mali zahe shati zamba banjuzi ya tajiri ngena wajibu ya utsahe wendeso yensi ili yafanye mikataba wa mbando ngotsoka yonzi bali hata ngabontika wahezawo ye mruolaru mashahirishila wa matajiri wojoka wabonsi juu wafanya mikataba wojoka wansi zindwaji wafanya mikataba yodemaneka haswasan harumansi hamande ya hatu wakati mwinjini uoneke mrwa sawa sulibweri juu zenongozo katafauti nizo yakao mwambiani hawarambia uho mabangweni haukeila mikataba ya wandu wakana mali wamnika yafanya kampani ya hunda bahati ya waswili lazima huwa wandu walangu wanzuwa rekupereze mali za hao haukola manadamu yenda afanya mikataba na mdu mabonze hamandizo Sarkozy ya kazi fanya banu yena Kadafi mwawona yenda arengaze mali za ahe ya jayaruma banu hata ya hunda shamonezo ya kauha ya mrenda wakati ya kaubidi ya mregeze mali ngamjuwao kanga sina wandu wenji waka matajiri bonsi juu yabo
wandu waurango nsuwanja haruma siasa warende hama maskini wandu wakama maskini ratu keshawe vumbulomi jini ba urango nsuwandi sorenga siasa warende hando matajiri ebenge siasa shinu ndusha peu hukaya heni yakana ngoyo jwa utsulwayo heni atsuparo kana ngoyo jwa huiva yabole wainuti jana be mashababi mabani hangu kaya ye darajara wasulishi waketi nyangu ngio karsonti pia ni mru yare mefikira haukaba no ankli mbali msomo mbali nanga mjoka mengo mwanadamu ikawe ankli yo hivi ya mwanadamu ya ishar matabu mwanadamu ya juha ya jihunra katina lahi bahoni siku ya hunda ndongo ikati de lambilo kaya na yendo tanda yetso liwaze za munda shaiki binadamu hakika yokapoze hafikiri haonoba nyala na boya liyo na wanzo yeni wana wa Komoro wenji rijali rengo wa harumai karne ya mwisoinuma hususu harumai daraja ya hezinu yemijia hatunga monawe heli ya tondo hambili mbili yemijia hatunga monawe heli raulana yemijia hatunga monawe heli ritsorongo zana yemijia hatu monoka ketina wadini ketina wamila ketina mustarabu wandrao pia rinja harumwa konfli kujwamba ushababi zinundongo za tayarishi wa haukemru ya renga ensi leo nga mjuwawe ho ya alaya na misomo ya afanya no bano anzo ya waswili hajahi miliwa wajao ni wanadamu ikawe renseignement ya hao waisoma yonzima renseignement ya fitna ya uruma wandu ya urenga mbahindu harumu wakati wa usikini ili watsabu sema na mkomori wa ulane hafaida ya huwa ndu wala hotsa hawaensho bahanua liwa ke makini wono wana hao neze family ishonde sheigorashi fanyishi hao bana abonga maliso haruma zanongozi jilion tendele interpelo wananyasu waloma ore haukaodo watsongeza na jarmu sujet hino nimwambia nuka ya namfanya hadhari hukaya uharumensi ya ula inura rangu izonongori zijuwao ngabo haina namna ya service ya renseignement uharumaze batimari enshozi nsonti pia uharume mirari ensho pia wanumdingo huishara mbande madelenka wemo hula walona lebange na jao uharibala abojoka wana wajeishi hauwaka wana wahemira ila madelenka wa rumiloiwo ne jeishi iliwa do repere wahenda atawajika usama madelenka wadoka ono wahuzo zindu no fanyaze mbeha iliwa shinde wado juo wanrikao do waloha kweli ne mabosi walobo juu no mahala zenongozi la waowe rwao beshe serikali izono wekaunga mziju wao yo keti na Komori keti na Faransa shami moba hanu nilo harumatabu ndongo nzima wananyasi waloma ore warejezi wao harumashe si wa shanzuan nga mjuwao ze risk za mru ya renga bahari ya bala mwana ulo mwade hauwa ya tapila o maesha ya joka hambangu waswila ukatsu waswila ya njia harumashe si wa shamaore nda atsahwe maesha hahe wabu hawana wa Komori wala harumezi si wa zindwaji wanikwao makaratasi bahari ngwa joha bangwa ensho yiho hanzia za kisharia no ili wadonji ya harumwe miji ne miraya wetunda wanadamu watsonamba mkoonti wanadamu wakango onazehila wao wojo fanya zehazizo kanga wa trublo wananyawo shahaswa tanda ula utsorengeni initiative hukaya ngamtsona fitini fulani bakati na karatasi ya jarejeziwa noni kwa sejour zenongo hizo fikiri mara 10 haukabanu emanana nzonire jeile swala hilo rulili wa mananyasi mziwono tizirongo abantu tinauzirejei baharu mazanketi ramene rahenda rinjiwo moni waka mrumengoni mwangu wakarudunge mananyasi wola wahari yabonga imkini shoka baka mrumzade yani kwa sejour ya jentegre harumwe viahe manadamu wola ya jirenda mwanzani simple comme ça ne manadamu wola rijokola mru ya ka généreux haukaya mimi rango sana mvumba abantu tsiwono wanadamu wenji ramafundi walikoli ramaranya jau haina mratoko jeni sufia manadamu ole heli ya karmashe suwa shamauri hata ngabo watsuka haminu kabalaka jakana karatasi za kweli shabalaka namba mkonsi hena mna ya kanuhuri ya waharmashe suwa shamauri bahizi anketi zende zirevelokaya mengoni mwandu wakodomdunga paza apane mesha hine zenongo zahe waka wandu wazade na nraume waka waniki wa makaratasi ya sejour iliwa baki armashe suwa shamaore no wadofanye hazi ya ulodunga mandu hamada wao walona maisha tsayala walona fasilite tsayila ya mzungulio na wandraji na watsona hata waloiho wajitsa hao wadojuwe heli wanshio no rwa wenda webeshe sirikali ya maore ile sirikali ya maore wajo heli ya interpelo wandu wao yabo ranzare leza hukaya
sonsi piari roha rendera tsahe heni mdu natsojimeta la place ya he mwanana karijamba hukaya zejani buzilo maore zirendona ya hukangari juwao tizamba banu kashe siwasha maore ngisho na pepre 370 ou quelque chose ya metro carré kilomètre carré na bwangu walo yabo ngo 300,000 habitants ngwa vumbula hadaradja yi yabo ishosi washafubia ngamwanao ze reportage ukaye wandu walo maore tidwanzwa no wa mwali no angazija bahi shahato wandu wananya swala harmazensi za Afrika zindo ajina ngwa joa jaya yabola vima ngabajoka msukumlanyo haukanga mjoke ni mbabahano ni mranzo ya hufie maisha kazijaparo hisawema nrutso wana nrutso sukumlana aze sonti pianga si hunu ngabondo mkonsi ngabwandu aloba no hata wasati mizima hakume watsona mkonsi faransa bana na bwandu ngabo washinda wa hamo handuzao izonde zijiro Mayotte ngabwandu alo Mayotte walona mahakume naya mimu hadisimina obana watsona mkonsi waza wana waloyi kwa na ushindo wazata zeresepise warejetewa na bongo Mayotte yabo ngwafanyoze hazi hatanga bware ngoriski wapashema japao wasi ngazija hauwa sinzuani hauwende mwali wende wafanya ndongo mohanduza wardi warenge riski wapashe wardi wahe renge nsoko nzani ya lise ya réseaux kaya ye solidarite ndingo hivumba banu ndayini na msane kawa ndwende mbaba hanu ishondeshe siwashane shaheni wakatandwa jonda mbaba hanu ila solidarite ya he mwana mkomori na ikaye bayo yo muhimu harimwene mbandongo nsi pia banwema nalewe inutso shindo juha jizima ndabo yakai londe le fitna la mdola tilwa do mtsambali no waheni mwana mkomore ni mbabano aliyo na hiyo izo tinongo yabidi keri ziri ithaukezo tudizora ona no watende banu yekawa kambando ngonzima kaufanyi hanu wabaya hatu watsenga ensi hao wajomba hatu wajawarenga baada yabo dabo yakuwa na adamu wao pia wakane adabu ya hao jamba wakana ustaarabu jumo loleo ye ustaarabu waleo waje ekae nsinga ndora kihadi rekawona harumashesi wa shangazi janeshesi wa shamwali wandu wakautilwa harumwe miraya wefitino wandu wakaudebo mwenje wakati yaka mamwe nga mweshede yao kabaka period ye mamwe wo vaya magari yao wazibo mijini ekangu wasolena esha baina al-magharibi wal ansha wo siha hasibabu inda ukabala baka wandu wadore perewa ilandongo yaka quelque part haka ukarika uona zetabu za kaujiri haini wakati umwenjo sodo kupeha ndoko aja kaula warimo problemu haukuwa kahibo mwenje waka wenji waka ulibo mwenje haki waka washashi donc wakatula mamwe ngwamba ukaya mengoni mweza ngo zakausababisha ze delestage zilande ze coupure habo yakaya wandu wakaurengo mwenje consommation ho wandu wakaurenga hanzi ya soza haki kainji wenda atawafanya ze jezila wakatiriza mbo unu wananyasiri wanawe mbanada ula haki gasina wanadamu wenji hali sena wenji risojo shindo wawaza waloba nuona sarma réseaux zinu waloma espion wafanyo hazona fakria mdadabi rangu faransa banu rangu mwali rangu nzuani rangu ngazija hata maore wandu wao makati Suivez NDC banu rimwambiani nikamrelewa shesha jashaka ulisababisha rido sana rimwambani mbabi limwelewe watinokandu ngwamba wabonga minyembo anabonga mwendo jau vanunga bwezo njojo para mwana mabani nimwambia ashindelewe shabanunga siwenji nabo malheureusement ngabwandu wanjao harumwe jo watsoshindo identifier wanadamu wao nabo rapage za Facebook ngazijwejo hiyo rama avoka walo baro ya moroni ngwajwejo ya hezinu rawananyasi rifanyo hazibanu harumwe bwana rambanga sima sincere ngasi harumwe jo yoban tamjoho na nduware mahiyoban wazingarwa ban wamba wafungwa wendo ulaya wafanya jau owenji simambia ni zainu hazamba banu shakabatsira hojo parwamini na beja wakati heni mrujo na mrwari kiyo banu mbwati tsobeza ha shampamba ndaye no ze ankli zatu kazina uparufanya hazi yekara ngo wakati azali yafanya ze magwizahe yendata yafungenusu yatsambazaze parti politiki za kabanu pia yaminye ni mru yakanamba suraya ya isimu wonsiju hautsahaji fadhataba hayendare ngo wanahahe ne famia hahe ondo wanzeke ngwa ko wandu warumeko mori ekaka batsima na mkomoru joshindede wema na mkomoru lo harmo maftoma yarengwa utilize wao no wandu wamba wadailizi akanga mjoma bani ndongo mdojua haina wakati wazingarwa mwana wadaula haki haukweli bahinga mjodoji eleza mwelewa ngabajodo kama avoka ikawata kwanoka na hajawatsa hanifami
woto jipresente directement gobani wamba ngwa de lao mruola hasibabu hindi wala nge makomplisi wa handa wa heyezi wala ngwanzonde wataheze information za kweli za hemro sababu ya zingarwa washinde wajuwe zilobo haribala wafanyi hakubangabi banu mtingoho na maavoka directe wajipresente wa defende watina hata mba contreparty harumansi rijuwao kae maavoka wao ngabo fami za kweli walo na dossier nao wawatakse yenu siku wala €1000 wala jao ngabo kao ekaha jamana wa dawla haki yo tout de suite ngamjo wona avocat spécial hajipresente ha rengevo amana haukendi zila jombili ime mwanadamu wa prepare scenario wajewe fanye warikagule kwa yake mrungu identifier lokaya emro la kati sincere armamuda donc nganzo ajilave yo termika urunabanu wakati mwenji ifo yende yajivictimize yajirendo kabalangu lwaya vala hando rongo ambeja uhazingarwa zenongo hizo kamno parozele watimpaka masilo mshinzwa hao shaheni mwanadamu ujoka uzingarwa banu hanzia za kikweli yangaliwa ngamjowo na nizo ajorende ka hasihwa haukowa asihwari wono izo warendo atangabo wala wazirewe ngabo wazingarwa lo yabatabaha ngabo wapuente mdamaha ngabo wa prive wata watsuroha rongozi njinga zijirio ekema na mkomori ra hakatswelewa ye scenario efanya obana rilona mwananyasi wambazayi nuni rudotsana ni mbeshele marahaba hezandongo yambiwa ni fakiri wa mdadabi na humedi msaidie heje dangere yinu ya udode ya no hamba no fungwa no fungulwa neze complicite za ho wendo zambi yo muhonzo ambali zingaro karja zingaro rifanya jaurite zanongo izopia yekata haba kamtushindelewa bonga si haru madziro haukakar na ushindo jidentifie na yabo nga si haru makangazi mashanga wa jodore ngawe rawe henda no huja batino kamjua na mtawe habari za wanadamu wa johaba ngwa Roma hiyo ebanu da zibi kwezi mwana mkomori yatsojoko paroshindelewa si wandura ensha abdura zakurazida porto-parole ya kaharme front ya hima banu juzi ya rema wana nyama politicien wa huma lider wa hiyonsi yamba ngwambonrabu yamba walama espion wazali yamba alama koloabo yamba kwatsondongo ya tsuhamba watso hata ilaha ya kibinadamu ya ukamruye tsuhengo mrujo kansondani shayarudi mamona litsona wakati mjibanu ya njahar mazanyido yarudi yabo wandrao haki yamba tayezi la kahamba zilandrabo watino kabo izonongo zideforme wawa uzamba mahala shaya kandae waende ardia zamba yabo izo gizona wakati okema na mkomori ya shindele weje fanywa obanu kainujo hatwari azalika jakana karefuru ya kaulinde tsotsi nda inu dojaya nise wakuwa jodo ambare ndao wakuwa jodo ambari tsendao halafwe kasiri lo harumwaze réseaux risarrenge position ngasi wenji ngari takleyo wende wabu scenario ya wele onga bojo zingarwayo lwaya maudunga jamba nguzingarwa fungwa ila hindi zila wadawa na hao wa prepareyo rilawe sujet banu heni wakati joko devolue ngaba jodo jana scenario banu ngam jodo zele wa ambabi azalinga mjoke specialité ya des diversions donc ubana saha ele okao wa Komori wasa waele wa ukayange bidio wasaboteza elections zinu shatsundu bahati tsundu na wakadamiza wajoka hanza wende haukabanu ngabo parti mbili ya hoandwe ndo almaze voti ngawe parti ya hoandwe kao ngwendao hasibabu hukaya wahane namna yala vani okay kawa javoti ngwendao yabondo banu ndo matajiri mahu wabonze wawarengeze mali yabo fardu aini haina votisi jojabanu wandu wa haraka wabezewa jipresente no wandu wa karnado identifier hakuwa wandu wafanyo hazuono wazungu yabonga mwaju wao ngabo wanadamu wabili ndo wanadamu ikao wao ngwambao kangwendao bawa sawele okemesha hao nenamna ya taratibu ya hao ze karieri zaonga zendo zahise yabola dhima wende wa hundeze 1% neze2 wajireliene yezi wajonda shabaha wakema waziri maudu au wani kwamba vama na mbaba hanu waotse na maono jana nga maonao leongo uona azali ngawekawa mbesenga wena yifte haila hubayokeni mdunga nzake dhwama na bonsi waondo walo washashi wambonga una sincerito kangwe ndao hanaifto kakwatsu twalilia ebanu ngarendo hakwenda ungarendo handrabu yeze condition piangi zo reuni haukaziti yeza runda jana neza runda leo ezilo na ukolinda zi hauka ze votizinu yabo tujunga miharme jenja roha zinu je kaongi zonziro hauka ze votizinu zinu votikao uandu akabidi wafanye recensement ikobidi kende ani de Comores jimla wazimana aonda wanuambangu ndo leo neze recensement zifanyiha hatangamina source ilo verifie
ya hukaya wakati makamweshi ya SNPCF Comores Telecom swa mahani wandu wala wakawenda wafanye greve hasibabu kawambilo kaheni mndu na baliye wandu wararu maklia he produit ya nyumeni ya chilo ilanzo huzwa Comores Telecom yambilo keni mruti jobala wandu wararu ya henda ngujobu nguzizwao mshahara baho wandu wala wakabalaze pièce d'identité zaho wandu wararu wala neza hao wenda wenika Comores Telecom na ilaika nja harumwe sharafa shaheze recensement ya heze votizazali yabo deja nganzo wandu wanwendo wona warengedara kiyojuo kaya rekaza la hansi le jeisha harmaze kazern sha yere sansma yafanyiha mhononda ubi mauti ya mshindo mjuwe heli zanongo za sazafanyishiha o harmere sansma yafanywa nyumeni o wanra hanyu mtsona urakana mahamitsanu mwatsuwana angwa ondabi harmaze feuille électorale kao ze liste swamahani joka upresente wa harmaze bureau de vote ewa msajaja wa jiri Comores Telecom mshindi mujere kaukamja ujere yo yabili araru rikana wandu banu wakabehandu harumaisenyi haukaeka refurinu pia d'après information rahunda na wandu ndani wakaujio kanga mjoka hasuli banu baso wandu wao ngabo wa prepare wabeha wandu oseni siono mwenye baraka abehandu aili waeche harumandu rahaka jaji declare shanga sine pourcentage hukaya holion lizo yafanya pia hata leo siringu johenda wode mruwa cholo na ndoseni hata razida zamba yenyi mabaki mtsona yabo mhansuka yangalal hakikanga mwendawo harumazali kao de joka nome wandu ajoka hende sa zevoti zevotinga zitoloma si humazima kabati haki ya mrujo hamba ashindwa ukangu jolalala jolima hakume ngani na condition hindini maze hansuka ya suri zehenda ngazjo wasuri yole mane kaunga na nzonde jaru mwen sujet mabienuka wananyasi kaunga mrudhulumuo na sikari tumswami hini neze page za Facebook zilobana ziloma espion waheye ziazali wabiro werema hiyoba nweka hamangu hade ya wazali risarende rijarelewa karna urendo malabatsena yejoka ufungwa banu wonga jojo heli ya johe interpelewa ne heli ya jofungwa shaka bana ufanya diversion banutene benge mrambare mama hakume ngari juwawe mwiswa hayo hakuwaka ufungwa za kweli ngari wao nao wakaubiwa relewa wakawa ndu banu wakawafungwa par sincerité omwando wandu wawende wazingaro aba hawarendeha do wandu wa mwando adobanu warendo nayi ngabo wakawafungwa watola waloya watsingo urumilwa shigozi shamvukangwa jotambishwa tampaka leo ebengenga manzonelezo na nyasi walobanuka mrati tsona mrwajisiwa habara fanywa jawu wanduwe uha mrati tso shari mramba jawar mazerezo arare ngwafungwa babamba kaudu ngabamba menji bana shanga sibanu siwana wa Comores ngari juwao zenongozi jirobana ngari juwao no andra kahamba ndongo banorenda rionawe namna zenongozo zaka uhaba na mtsostahamili mkensi benu mbehe yao shabatike mkomoru joshanga tena ngani paroa na ama wadaula haki wakeradhi watijibane hasuje za diversion zifanyi wao iloana wa Comores rijibane na ritsora nsibor lo harme sujenga rendao karitsuhenda rihunde mbaba hanuribirane rishawiriane sharitsinje harma suje tena ya ubulia wala wana wapangwa ni fakri wa mradabi na humedi msedie na jayo hamada shamfi wajebanu tsena wari netwaye harma diversion rijibane henu jokanza tambishiwa yoyezi ya kifujari ngari juwao henu jokanza afanywa diversion wapangwa jo wakati haukawa ni wahana etape woremeye 1 ekaka zijapase waremeye 2 donc ursaru wasuli harme darajo kao o andro wenji wasa wajione saze surwa zao o walemewa wasaone suka walemewa o wateneyo bon wasa wazingaro kangu ateneyo bon o warumishi hao ngari wajuwao o harme miji ya hatu rangu wa baba rangu wa zaze rangu mashababi wandrome na nduashe o andro pia wahanso harme miwango hatu ngwari tundao nejezo rambao ngamona wende hata makati wandu ngwakobangwe ni kumrusubu tu kritikezi ino harme mabango ya shesiwa shanzuani na mwalina ngazija hautsohura ukangabo mzima balo jokoro aende mmono mna message mananyasi yaone sabanu zainu wahemna radio mtiti wala urengoze makali mairwano henda neze strategy zinji wandu atsojoka waliwamba mbandongo zilapia hotsa haware intimide ebenge kwezi tkanzambo kana mfanya hadhari ni wanaama risangare ndao haruma shejundu oamba ukangwe ndao waore jokari wona ukabane dalilu ya mvande maingu shakarna uzia haki za mwanadamu hakayo mengo mweze liberte za mwanadamu shando wanasihuka anga mwendawo je beka zozo dunga ngari jodunga ukabanu kabana demokrati ya haravoti
shaye shiru wao dabokori fungu mnambe bahanu hafunga bwamba ukari amba mduka mfungatse na wi parce que iyo terme ya ukanganzo ujuwezo ndo afanyika dwabiri shekando tsamba karina uzimbiza puhumazi na lepungilo numani ngasina mahana mahangilo yabo galitingorenge na jisile hila na sirendare mtini la rbie hila hata lijaya lirudi lihundu ya satsa nanga libao no wana yoti formo kangari tretom rushanga rengoye ani dena mnashatu kabonga rendo mdu na jisa urende mdupuhu nono de termu haukama deli zahamba iloti puhu lewe inuri wasuli hari madaraja rikana mahamitsanu ya kamili kari jahundra mji iyo miji yo waziha kari jondra bavu izo mengo nizo mapolitisi wanu wakahamba ukabanwera nyebida juhe ya ile inuwo jeshi ndobe jeshi mumonoko mori ujoka ujuha maudu werwakiyo ya mbenge kinyumenezi jiri yongendasi basa mbajo kafungula kwa umri ya rumondu wao pia wani kamishahara to njaba wa hezagari ikilulajo kahajushiliwanu wandu wao kawende ya tongezoa satse na walu yabo leo ganzo mshinde mjuwe hukaya ekaze condition kazitire ini wandu wati jilatize wakatarmu wakatika wengerika nazofanya rjodi se maranya wajue rangu maranya tampakale winu karja paroshindo wajusa na abo mauduze mvuizonga joka ubuha maranya wajusi watula magarini wasenziani ebo mlona zemalizo mlono wakati u mlone strategy enga mlinda wende ni mtso wajusa haramba karitwanze mijatu njilo haukanga mjokanga bwashashi wajojo hambenge njilo ao sheko wenji wamba ketu njilwa yonde lingofanya affrontement na wekanga bondo bwanje guerre civile yabonga si haruma uziro ukabo bondo wakati labidilo no kakweli ngabo jeshi bonsiju haukalo hufia wandu watsasulia shanga mjogo no kata hizo waseda azali 99 yafanya zila haubira haruma ze strategies ni wizo haukaizo mengo ni mwezanongo za dekrivewa o haruma dictature yando ya kensi yambiloka ya wosote haruma occasion watsahakali mahauba hanuwa lo conflit wa iprepare ili wa ibehe shambo shiumanisema rania wa profitebo haribala wa jenstore hama haikao karna ushindo iwaza hauri hisabu emenge kwezi sokanzanje harumwe suje amando yoni mwelezen emana nabirula harumwe zenongo zahe zevoti na hizo dabo yakao wandu wa preparewa no wandu mweshokari wazingarwa no wajo ambango atsahwao na intimidation jofanya habo haribani hizo strategy za hansi wazido henda hambabi shangari mnadhiri yao nukaya singasi makini haukayari wonomba nazi njibanu rono andu interpelo abantu warendo zirewe rono andu wafungwa maha rono andu atawatolwa makazi ngari johele wao wakati zenongo izozi jojaza ko lisara intimidewa singari jojua shezi johandi saba inuna mna yohanza wentimide batike wasa ujorongowa na abose jo hizo ngwa jozifanya haruma wowo ngwa jorenga ndundao wafanyejwe ngwajo prepare ma journaliste ya hao wadote vigres information hizo ngwajo prepare ma voka ya hao ke hamadondo wa suteno wandu wao shaze nongwe sazi joja zako eli rangwe mahari loba na ataleo sitojo rambwe zako eli nezandabu donc uzenongozi prepara oban hata mpakanda baha heni mdu mjomu shahe interpelewa hau ya mbandu wafanya rongo fulani izo nongo zandabu ra hakastina mshinzi na mideuzan ngamzio ni njaru masujia bidi esujabili ngenjao harmwe suala ya husiana neze violi zilomon siju gamina msiba mdziro hukaya zenongo zinu zirenge muda ngasina wakati mwinjizi nsinongo zarangwe maha inurili yosha zindongo zandisarangwe maha daka inusa nabanu ruwasuli harma darajeka ongabo nusuika olu ndubahati nga samari forme wa harma zenongo zinu hema chama ya buloyan ebenge tsanza handani sane rangu neleze hukaya ekamdunge na suije jaini ikao zinu sujet zilo très sensible hukaya mruka jutuhumu mrukaya hasa viole harume termu ya kimahakama yo para presume ani raha kabla raha jenda hukumlwa ya julokashe tendo shikansi weku jumhansu kaya hafanya shetendo benge ngawe na information zinji zilo verifie no hata ya voka wai ulone dossier ye katojwa humkadhibisha nezenongo rahaze jakazi wasilo barozi hukumlwa au zenongo zanketi pia spanyia juge d'instruction abaya enquête zende hula ziwasilo procureur shetendo shikansi ngondo yafungwa ngerambe ndizo shanga bombandongo kawe ye mkomorema nabe zo hamba daula mavuto amana ila hazimbendemevu ifanyi hao ne mavu amana wahe mahakama donc la ran yangu jone loka hotso bunguza nusu ya heze tabuzi mhundrao do hamba shetendo ya mbene ya renda ili ya jisulaje ya hundana wanrambe se wa msedembabi habo ya KNC rahakar jawasuli har madaraja shetendo shinuka sone hukaya shinu tendo 0
nanga mjauka harmazen tirien shobonze banu ishonde shetendo shilazomru prison banu de mwana mshe ne mwana mtiti owandu wao wa ile kawa komelwa harmwensi yinu yoyoke na pardon izonde zenongo zamando ngamona watangasina wana banu warengwa bahane serikali hasibabu dwana ndongo wao olare mapini mbaba ahe olaro akiyo olakatswangalo heli abidi ngabanjia wando malahoni hatu dana mbaba ni ma espion wambo ma assistant sociali na wandu wajoa saindie walangu wajoa bala wafanya anketi wajue namne mzaza shindo balo wana wajue namne mbaba rongozoe mwana wajue hele couple iliyo ili washinde watsahe mnafai mnandongo mtiti wabeze wa mremonte mwenebo mahimilo wa mabulu anketi wana warengwa yabo pour vous dire hukaya harmensi inu na henensi ya basau hankli rongo za mwana mtiti zomdu kafanya mchezo wabelinde mwana mshe mrumshenga mwanau kaya mwana mshe ya remwaleo hau mwana mshe agresewa hau mwana mshe torturewa na mrumme wonge bido harakangu tundo hata wahanzahe haukangu jokoba na usisiwa kana uheziwa sinde nsikao mengoni mweze nsinzidu maskini raba kinezonongo zinu rizonoka wanana ndongo watiti na banwe maskitifu mahura hane janjaru mazenongo owandu walendao zenongo zinu owenji wa uoka wandu wa fami joka ya de mjomba fami joka de mbaba he mwana fami joka ya de manzani wa he fami joka de jirana kwa wasangu njaru mekadro ya fami ne kama ndo angalaza nongo izo pia surtout harmensi ya hatu zenongo izo zikanse haliyo ngabo za enlèvement mwana ngufanya spori mwana hata wende harirende lekoli hende harengwa mahala hanlevewa izo zo jarma circonstances indwaji shakomorize kami minzi juwao hizo ratre tant que dhamana wabili wa hesha masha association faina ze traitement za heze dossier hunda o andro wenchi wa ndo wa baba hauandu wa fami hauandu wanzani wa huandu wa fami na wao c'est normal parce que on doit shindo wajue mwana wajue namna wajoshinda wa mdomine esprit ya hahe wajua ze faiblesse wajue mbendu wajoshida wa mnike wa mvure zenongo izo pia ngazijirio mal asafi ye problemi liyo ye mijira hakwa tushindelewa le swala linu haunga wele wao shariba kina ila favoritismu ya hatu ya hukaya wo inde manama weide shemfo wa mji weimrulo na mado mjini weimrikao yevumbulo mjingo jopu hasheo zenongo izo zibaki hele gori hilo yonde ya sababisha leo wanruwa bezowe hamba she hakika he dossier zintinongo zabidi ziveze zangu shanga mjo harmwe sujet bamsamono gizo harmwe réseaux usikwa jana tsenterpelewa ban haruma posto ya siso abani mananyaso ambama jaludu kawa ndwenji nyi humjua njaka na information he sujet ila ya juri harmwe mjua nsujini ya mwanamme kaonge na antro mahaishirini na minano honda mahamongo miraru ya hanasuru na ambao mabra kawetilwa yabo ya rengamna mwana mshe wa maha kumena mili uharumazenzi ya zamroju wikao yuho enutsujwa mroju nsujini yuho antro milembeni na nsujini yani domala hahea guvernora ya heshesu wa shangazija ngasina mifumo mili banu ngambao hamleze hanza ya mdendezio yesuje hiyo iwasili njaru mazerezo hatari wono watolwa ne karatasi ya sinyewa uharme daktari ya kautabu hifemru mshewe na mwana woi wa mahakumena mili nane le foto la hema na meya renda shetendo azisiswa Facebook rizuono rangu Comores mbeni RTMC mbeni rizuono malahu injiri rizuono mahadi jaludu rono rongozi njizajiri baada na interpelewa mimi personnellement njanje dossier yinu karmi mwana mtsujini njaja banu ni jibo anama wamba nrongowe parce que leo zinuzi jansujini no mitido fanye hali avant tout omane silam yabo haina mane silamu na kemhindi na ke gada shayo ndwani ndongongi one wajibu nifikire mwana hangweza jomhunda sijaba ndongwe haisimu ya mwana mkomor fondateur wa shama vice president wa shama nilona wana ikao hata we ya violwa we hajojo kama na mwana mshohangu ya viole hajojo kama na shewangu wake mwana mshohangu wake manama we ya kasime silamu rarudirala harumansi nzima rarudirala wa haruma mji mzima yaboze lien zoka ya hawinji nsidiwaze bwana wa komorukaya mrujo nda kansingu hadisena mwana nyamuhama hame haumba jini baseka ndwende wandisojundwe makoko wandutsonda taonduka bala wofami fakefe kale wenu yamba mwana mtsujini
hafanya ndongo ya bola dhima ngamjojo ndana junduwe ngamjojo hundoka suande yarinda shetendwa suande yarendwa suando andwa la waili walandu wanisabiki shabo mime kati jabanu tina uja he posturio kaya ngamjoba wanandu wanisabika wa mdongo bana ndo ansujina wa hetsandala zanongo izoke mkomorashi ndi hazitwawa sasa ndasiwa na waleo ridoranti hodwen dekse na paske bale lidero la lale bava wala ho mji hauze nongozi jiro mjini abo ngio farunyai ni ukaku jarongo abo ngozi suteni nono nariziezo nongo hizo mriarengeze nongo henia haukaizo nizo ndingo ambaba nukaba no wana nyasi wenji oharumemba na inuare jodingoni kwa tufanya ndongo ha conviction shamnungu fanya ndongo ha mandu wakati wa hoa baba hatu no wabaye radwamba na ravoto wana ndongo atsingwenda hinye boda de mumjini olande wa hele bavu ngaranzoba tulikana kana ujorenda nayi utsozingara hizo yabo mima mjojo udaza harumandongo kao juzi sambazala mjini fulani jana sambazala wa harumansi fulani lewe nusi jansu jinu kabu mpaka mnambe nambe no yabo ransi do amana ebenge hautsa hansi jibushano nesa ukainu ngarna nuzanao yekaba jini ndongo narike solidaire haukaba no kazi jirile wongo men njajuhana ashemezano ndashawiri yabo nsi hansu kabo za jirongo meno haola yabo sati hansi wake ajali ya krimineli ya jema uda njirisi zo handu zangu na hizo ndizo ndingo ambema panabanukaya mtisutene mafujari wanu paske balamlele fujari lijali rudi likauhe yekalo lile mwana ngalijole wa hejirani yekali lele wa hudaza ye wa hejirani mkini haba pulwa hitwa hudahoni yonde joneze conflit social zinu mona wanadamu walo harmaze problemu zinu pia rishindanoni usiku harma mijire ulana ebengeti journaliste zinza jirongo menone soka desfala linu silitundu silinjia njue hukaya association finance ufanya hazi ngamjeleza mbabi shatilo tsokare likanti wajindongo rijuhe na sisi ngarijuawe hazirifanya hukaya haina mdulo na association ya ndongo hamanda zinu na mjokasi singa sina mjira henda wafanya violine ridungwa mbiyo atare intimidewa ngasina mananyasi ya parokana mwana banu raka humsute nerendata humahakama rijabu wanru hatu wakayo wamenase watanga wendo anza ulwata rikaufanya ndongozo karendo polisi ndela porte menkuranti ilirjifade na mjokaya rahao wa Komori kwa jabali hila armastelo amanda zinu haukaze jiri raha kwa tsukubalukaba nuzindongo nziro shaheni mdungonzo ajidefande kende ulo na zina yabo kelke sweza haja mratambe zanongo zinu zijiri association faina haumimi personnellement mjojo uzamba banu shekati zamba bonjonda shawira bonsamba ndongo bahinjirize hamaleze page wabezoenda haraka urengema foto nofanyaze texte webeza webe harekaza kolire kaza ndabo ili wasababisha ularenda shetendo yatawe yeza kakolizirende ndabo zarende handabo zike kweli halafu desinforme wala ndwa bidafanye hazi wakekwa shindumene anketi izo mengo ni mweze erreur nziro zidio harmaza ferizin na nzao risomesane bano ni mriabwe mashishweshi se actiz la zijiri tinjia uke hondo hatu engeka ujaka ndo hatu rangu nsujini nsojoziju wakati treteka zitoza nsujini mino wanama ye juze boza jansujini ye dossier ngi wankuru harmanongo za hukaya ibasauhe wanruwa juwe hukaya kinyume yahe suje abilinjo kaweleza banu yala haruma wo mji washuani yembarinjo warumu mji wansujini zenongo za jiri zinu ye famia he mwana wo yarendo shetendwa ngwa utakori zenongo zinu zidungwata zenongo ziparihaniho banuzala même singabo intimidation même singwa jo kritikewa shaongo masolidari zenongo zinu ziwasuli hatemana adamu yarenda shetendwa shinu ikawe shetendwa shaki krim hukaya ho amba mruharenge mwana mtitu wa makumena mili hamleze hanza ya mrendezio gabo hizo ndongo nziro ndondo ikawe yodaraja endamina ukaizo acti mbili nziro gabo hofanya shetendwa shauleza gabo shetendwa shoka hanza viole mwana ya magresi shati mwambia nuka ya harumwe termu ya kimahakama nezehazi zikao fanyiwa raheke manadamu kajaparisiwa yenda yambezoe ya renda yaboze nongo hizo ngazi hansu okaye mnunge présumé coupable c'est-à-dire car na ujua tout de suite isonsi pia requalifier action uyokaya ifanyishiha shanga sinaze elema ikao ngazi risababisha urihe hatari waswili e manadamu yatsaho ya zingaro ye erreur iko jiri hawiyajiri harumaze nongo zinu dabwe manadamu itsenale foto la salato olo hukaya bolo sababisha ola mure kaka ambaza nongo kazi jajula ukazi nongo zilo na mifumo mili zajiri
harumwa mjama nsujini ikawa weko mji wazijua yo error mengoni mweze error zambo banu haukazi ndeziri wao harumwe miji dabwandu anwatso ujuha warengwaze karariza miji kabla ya heni ndongo joka yonsi ya mahakama na yo mengoni mweze resolution joka utowa banu ya bonso anzanjiro aremidu shamanzone lezokaya yefamiwa juha wende ni mbabanu bonjia Afrika Association Faina Karjakara wasuliwa share interpelewa hele zina lahe zenongo zinu zenongo zonga zibalihani hao zijulihani mwanadamu ahatawa yonde injuka yabange mkinoka kanaho ne hongo meni yenge ihongu jini kwesha basho kange entushablo izonongo ikawe kangu joka urejei yabongu jorenga ela dans tous les cas kanzar mwambia nukaye akti nusisi mimi personnellement ngami condamné senanga mi condamné haudiro hukaya ezitendwa zirende hazili kazi kansi hezi jola wana harumwe mahakama nezi jofaniwa haukaho renga mwana mtiti harumwa zoni hamadi zo kawata mrwajo jomu zode zonda faina rabwesha machine haukaze zoni zamro juu daboti de kahamanga wa mjini hotindo valani haho shaizo zoni kawo yabo quelque part ngao hamau sahula wa mjini ngondo honze yabo banu joshinda usibi yabo de kamja harumwa mji wa mirembe shaihonga bo mahala yiho bano maramba ya hamfanya harumwa malandahu ngabo mavalalo yiho yeske zenongo ya joka fanya mwana uozi jokazi julwa yenge andre hafanya shetendwa ye mwana handa hata hasenye hafanya indini gufanyo emoraji ya hajo mtimizi ya mwensabu enzae ya hajo mbamba makaratasi ya hajo fanya za ajirifaina ya akti wiyo ya ajiri nsujini ngari kondaneyo rirudiri habili wa mji ujuhe watina distinction ya ukawe imana wa fulana au fulani ili rihufio wadaki no wajoka haruma mijimindwaja ukatsa owa ili wana wansujini shana mu imagine sa joka uwo manajirani zinde zizawe mabaya harumwe miji yaboti jabanu hadzina la mwana mkomoto hadzina la mwaneka o hatenda shama shiwanao nezonongo zinikao ngasina udziro wasulinizo habo ritsona soutien ya population hadzina la mwana mtsujini wajau ikao zenongo zindongo zansabiki uharmu wandu wazirendao nsipi ya uka remana mshe wajoka mwana msho hangu remana mme wajoka mwana she wangu haukawo nsipi ya wabanga labandu wazima rilangani ramba ukari johanza bafanywa udailizi wa haki wakaya walengwa sanction kabanu ngabonongo mbili kao kazitu kiri harumwa zenongo zinu gari jwao zenongo heli zibirao magobani si wandu rafanya kabani yafa ina mone mahakama afaina kabati mru mkomoru jwambe kinyume yenamne jujmela ya lawa mono mahakama abirabanu ya mru yakana mwana aviolewa ye mru ya mbango magobani wala wemza zenda Dar es Salaam enda mundela wa restaurant ngamjuwao ke mahakama atwaba hangati ngo ulinda bakeka hamada zinu wadohundra shubuha shahao no iliwe fungoa ndwa wenda zao yabu nganzo wadoka actions jodo mene wano mjirangu kabla kamru hende hula pariswa fungwa nuru ala nuru ye kamru ndenge na posho hashindi hatawa izozi ndwa jina shaye aktio kaye mwanadamu wae ya hunde sanction zamji izonde zijodo songeza tena wanadamu wano abesewe rutadi haumri ya jokane fanya ndongo nga mna dhulumu efami pia na banyuze sanctions zisido fanisharme mwanadamu haiche hakesho lesa shababisha wandu wanu bao watourongowa mimi nga mjwa accentuer yabo pourquoi parce que timelezani haruma directeur ifanya banu juzuka o harumensi no aba wasa wahansuka heni mwanadamu ikaonge mwanamtiti rakati majeur ujofanya itonda zero bonti juu ya Faransa bana ye jorenga zepokase de femmes ani o wamzaya ndo wajo parent de wafungwa wa hukumlwa wanikwaze sanction hasibabu indini walele nai hasibabu indini wafaize to amanaza hao donc ukenado kilaba handro amba mineur ngena mahakume na mina abona chilili wabona ni kwa nono ye maparent ndo wajo dore ngwa wendawe hukumlwa hasibabu hindi ngazi jo ulelesha wala wabaki ye madhamana ba warengeze haki zokaya ye mroika tujake ajali yatu sonti msidiwa zoka kwezi nga wajirombwa na haruma miji wandungwa ko pour rien ndungo ndo wanampira niho mruhendo la wabalaende za hansambu hauyende bandama aja hauya setsanda mjine dare mwe gongo hula kusababu ndi walana wa wana usojo hata zilazani sandavi ndungo ndo twarabu wendo wafanya baiho mwishanyumba zizubilwa zichulwa mndo na balandu wakanso mjini kabatsata mriansite ndongo amandazila donc nganzo quelque part ka wandu wasuli har madara jamandi lo mru mzima ngondo akaajali ya ndujana wandu na dofanya namna okwandu pia wadoka tushe wandu wadoka masensible oshinda werengaze hadhari ebengeza nongo za jirizini
sisi sina ujua hamba longo jumazin au kame mdulo harma shama ikawe kari sezise wa harma dose yinu ngarjo fanya zorko fanya rishindiru waswila ukanga sina wana wenji rawasove nonsu vyumize shama shafaina shanga sina wana rawa mwalika wataru wa repatrie ngazija waka wafanya deshiriri waka harma eta grave waka mahospitalizera wabe hamoroni yabo rajara wangalia hata wabona warejeziwa gasina wananga zija waka wamiksi wanoa wazaya mbabaha unaizo pia rishindiru hundu nzia taribiro wanawaba hanga ulikoli gasina wanata wa violewa tara wadunga hataba hanga wenda baki wendo niveau licence aba sa université wa wendo mbio donc ushasi usana regarde anonymat ritioneseze sura zaho wana haukao wana wa huao walona fami wanzoma uli wajiba sauhi emano wana wa walo université ata yonda bakenda université lo sinerlo na mahamine dabo ya kakar japaro mwafishe bana urambe nongozindwa jini donc si ufanyaze haziye sensiyo izondi zona jojanda porte banu wanrwandwa jina wadunge machama mandro aji ne mijiri suteneani parce que un modèle ya vira harmwe manatuo yonga ile so espoir yokaya yekema na hadungwa harmu environnement ikao ngekao neutre kana hunda mruya mdestabilize moralement hardingu ni kwaze moyen wana wao kwa sojo hambaba la waruda makayoni ngabo wajoka holikoli ngasina mzima ikao liwonokoli koli ça sert à rien parce que vu que zenongozi julihaniha ye manaka julihaniha ya wasarende hamrumshe na kamoto mtiti donc ika obligatoire malikoli ya usonya na ndongo bala ilia sutenewa ya tijombango ndo yadore ngwani taxi yabe halekoli hajenda mhunsu kafa rahani lombaba ya kamhunsu akawo mnamwana akaviolewa ya mitwani mbaba hera kaenda biwatari mswani donc yabonga zinjao harmaze circonstances zinu linjonja ya bili nimweleze nuka ye bahatili yo harma sujet ya he mwana mtsujini ya viola wo ido ke famingo udakor wasutene wadunge heni zijoja pia ngo udingoni no ile hakibu harma mwana hao ya baba hangari habilio mji ujuseleji wangalie namna yokaya ye mwanadamu ikaudo yafanya shetendo ashini ikawo zerezo pia wasawafi shengujuli hanihu ya bwesu jesela wa harma kadrendo ajina ibakondo nda wa confirme shetendo ashifani haje yeshi jana mnaje ilize nongo uzozi kensi mwanadamu yahundeze hukuma zae hata jodo para mahakama kaka jata wansujini sabu yangu jo para interpelewa haukayu anketi ibu hao yoke dozi ya timpaka rekata wa mahakume rekata wa maha 20 henu wajohu jaoto jore lance wafanya apeli yondo suje na kanzaneleze banu harumazano ngoza jiri hongomeni suje abili jiri haruma mji wa shwani ya hambu shwani kawe inungio complexe parce que zenongoza jiri zinu ziparomba mbaba nemwa na nyasi turam na mzee jimba rija osikwa jana riwono uharuma page Facebook amfikirila ya suamru mzaza hahe suamru wa mji antukamru mzade asisale foto yabo la hema na mshe ambangutsawa na mwana wa mahakume no mweja bazimano kange tumla uke mwana woi haviolewa na bosi size information les enquêtes raramene ratara parisa yemru yafanya shetendo ne mbaba heswa funza ya sujet lo tabundo kamimi tskatse interpelewa avant ni wakazi ni wangu walo masensible hele mbana ni abali wa mji wa shwani hukaya ye suje uyo kwa tsuhanza waitowe ye fami uyongi odeshire hauke mzazi wa he mwana yeye ngekote ya hembaba na mbaba li afanya zendongo ye mwana hata katolo hende hata maore wameno anketi mimi ngamina cellule ya hangu maore association fainari hana cellule tidami personnellement shari hana cellule shaoli ondele sujet akayabaliwa neheli yanzo etufewa nena mnarijwa ukaya wakati unuri zambo unu womjiwo wa shuani nguo haruma fissure hasibabu nde sujet tabuinu wayambongio tabu pour eux ruono kai fori balezenongo ki professionnel ifori juwe mbabe fami washinda wafanya no bahanu warudia no banu wanzo wasediwa shahada ndo tsolani shetendwa wishokayo kena ukiri heni wakati wajiro akta madazinu itsodo ndriho ko wababa ndo wafanywa nawe zitendwa mbaba waza mwana wamahakume no mweja wamahakume na mili sirika namna mwana ya viole wani mbaba hahiyari ya mitsa gazija yabo raka henda mbiyo mrungu jole waje akte hamada hizo donc jusqu'à preuve de contraire ngadjingo jodo hamba zinundongwe ka wanduwanu ngwa tuhumloiwo shetendwa shokanse ka shende mahakama shisashi waswili shaze elema ikaondo za avance wao nena mnaze nongwe kaondo za baliwa
yaboyoka 90% harimo zenongo zo kazi kanti kojwambe kaende hata ngabanzo bafanye namna hukaya wafanye riposto ya hefa mukangwa suteneyo kano karitwanza rende kule harimo zenongo ashe de kinyuma bondo bahanu mra kwenda hule ilia jilave haukabo mrenda honi sokaba ntikazo atuhuma tikazo anrabo isa hiyo mrujo jwa hunda zojibu sheke manenda tato lwangazija habe hata maore wende wamenu ama anketi maore hata irudia mbanono banara rejezo angazija ya rejezo hando yehani kwando yabo sisi ngari habilio kwezi mkera dhinyimiji ya hatu ritike haruma ndongo hamadazini risutene rititono kawe imana maskini hawabane mri afanya shetendo ashino imrulo na jibo mjini hawo imri kaonge namba hindu hawo hanture wanu andwende semiji ikabo zenongo zonga tsingone toyelo mdiwazo kabanizo yafanya leo ngabajoka mraji nasifanye mwanaha uyardi akauhe kahondu sutie yafanye wasaya na bane akhalabu wandu hamada wanu mdudore monte pasko wenjoka izozi tenda wazandisa shakwa japaro hunda wandu wa wakadamisha wa wambieze warenda hauzi yetufewa haundu nzia habiri show wenji wakaore ndo wana akti wanu rikao la dhima wandu wa puse bushon de loin hauke akhalabu yotso ndoka wanu rikao zenongo zinu wahanizo nga sina muda yabenge ngari habilio mji wa shuani ya hambu ikao zinundongo ikao ngari zijuwao benge kazi jatolo abanuka hadi wafanya haitendwa shambaba mwana ikao ngari menoza anketi pia ikaija wakati okaze nongori hunduze ele mazahe ukazi kansi ngari jodo divulgue parce que banu andwani fo do julihani ha haukaeka lewe inema passeur wadwana Afrika makomori wendore ngwana nyasi no ana shwatu wanikema pasori wandwa jina nema boss we warenda zio we wabohaze mali karitsuwa sisema fotobanu wadone habunga sari mwa problemu ya jodo protege wabahande mwana shaheni mdu jorenda nayi zikansi zikomeleshe ndio wajibu rizambe rizionesi haukabanu azali no wandwa jina ola kwa jeba mbe zinu ndongori bonesao na ketatso kansuka mpaka siasa zinu zo zitende siasa ukaunu ndo meya wana wajojake madhuamana lo sitifaru watange gouverneur kidiko anashe wanu remtsujini wa mahakume na mili remshuani wa mahakume no mweja kwa jajo palonda batu wa kamadhuamana ngamjua we traumatisme ilono wana wao remtsujini tso katujwa henda lekoli katwanza wone mndu ngehamaha hibi naende ulo victim wa hezendongo yabo na mjue ndongo kaundo mrendao ni wazaze wana shwahatu vanu mrumme yaukaye kange na twabia za ukaye mrumme shamrumo jojadahon yarenge mwana hahe yazaya yabotsi hensu kaboka na urenge wa hejira na uyarenge hahe mwana shewaho yekaha funye matwarenge shila ya wotsi mzungu hakuwazungu ndo ringo shokao dola shahao ebenge ko zirkanza jereze banukaya zanongozini na zipusewa na mkera avi mji wa Nsujini no mji wa Shuani na mdengeze nongozinu haukweli mjuhe mbwe yanke etiza nongozinu zihakikishiwa yekaze aktizi ni zonrabu gazoja zamba zonrabu yekazo kolizi kanzi owandu wanu na donda hukuma za miji kabla yonda serikalini na uhabile machama rinjie haku harume mijini ritundeze dosie zinu rizifanya hazi sine serikali yonde nifo ya hatu ukandongo za mji yonga nzo concertation hatu ne miji shezo rehabilio zenongo zinu kazi na ujohendele halinu wakene intimidation ikao tsa prene ukayaye mzade kaodo ya publier womtazu wa wahe mwana woyi nezenongo zamba ziunri ya hadzitso nloni lobanu ngemkinoke mwanamshe uo hasa hashitakiwa nemba abane fami ya hahe mwanamshe haukaya uo mbese uo mrufami ya hede mana azifanya ngemkinishoka banu hashitakiwa ngwanzo yeye nde intimidewa ukaya hamba ndongo na mwedema abu ya nketi ye mwanana rengwa yaje yonde suje wafanyeze examen ka uzofanyishiha ikazifanyisha ngazo reveleza la wana yekaye mramba ndabu yaboze hukuma zimkansi yekahamba kweli yabwe yarenda shetuna ngebido ya rengwa direct shaka mna ujua rahabwe jakaze anketi zibuha wandu wafanyaze nongo mkondane mrikawe kangu zambo abonge na namna ya mbandonge kao hazingara harumaze nongo zinu ebenge kwe zingazi jorisa surtout haukabanu ngamdingo vumbu amijimi huu sheke mhukati mfano wa hemtiti yabonga mlindo mtitaja fanya ndongo ndi itoti ndo tsokangu jodo mambanu kaba mpiyanga sisawa haukezo mafanya bwa Nsujini hauzo mafanya bwa Shuani kazitu hatize mijimajirani wanyu ake kwa maudu wa mtsombolezanesha ya ngebidwa ndo adore yajise
Benga ikarjamba hukaya zitendwa zinu. Hekima haka mazika hansi. Sheka ngabo elema ikaonga za avanse hata ikezi tendwa zikomelesheha. Zendo fanyisha uzifanyishiha. Na bafanyiha haraka wandu wajuhe wangalezo nongo zinu. Abomini tsanzane leze harumwe sujet inukaya. Garendo harumwe ze resolution mwelezen. Hukaya ze pajir loba anulfanyo hazi. No wa Comores. Zitendwa hamanda zinu zitendwa sensible. Zinu zitendwa kao hata mrajo huishi au haishi amrutsobe za partage. Zinu zitendwa zanzao wandu wa mene enquête. Haukanga alfanyo hazi sina ze brigade de mineurs. Ngari juwawe ke kandwende yugo ya avoka wa hanyu deja. Yetso mambianukaye manadamu wo ya suspecte wao nezanongo zinu raha ya titulwa mbaba hano atijotawa. Hauke kamwendo hamba abonge na shwabaha shotawa. Ngio na shwabaha ya shinde ya rumele jilahe kaimrulo naji ya etufe dossier. Ezantu jini ngio na shwabaha shoke moto wo ya tawe. Yeza shuani ngizo na shwabaha shoke ya fanyashe tendwa ya shinde ya domino mchi ya etufe sujet. Yabo karjahuna. Ganzondo wa garde sans froid. Malgro kangari jwa kansinongo nyangwe ka surtout ngwa fanya tendwa hambe mzazahe mwana katsu himilie mwana hahe shangu milomru meyarenda shetendwa. Haule okamrunge haruma mji ge haruma fami kao kwatsina maye halafu wala mrwa jina haunduwa ndungwa mdunga au paske yemru kao nge naji haungu jonda nduwa msuten. Yabo karjavuka na haswanyi mashababi na mdorenga zendongo zino kazi ndizamba. Ukaeke mashababi ngwa wenji miburo mijini izo kla za kibandi zihuwao. Ikalewo yinuwa nrwa dada hatu na wajomba hatu wondo wafanye kila ya wanzani ya udofanya na tobia manda wanika ojo fanya longu jo suteneola wolaje bahaye tufe ya suteneola yaboka mtsule langa mrendo nai haukabo maudu nga mjo hansi zitwazi dopuha enga mjoko jamambe ya baba tsirongo abana mjosha telefoni ni paro bonto hamba mbesinando we hindi we ulanda si wana wa Comores hamadu wana wa Comores onsipia ritsozo wana wahangu wa wahawe wa hangu karitsuli ndandwa defando wane katsindasi ye mafundi wasomesoa namo zioni no wasomesoa namo likoli wautsinda nyima wazaya waondasi yabonda amio jola mahala haja shauti dazo keke mwana hawaswili walaba undi hamsanda wa mriala mji wa kumeju haukitme muyala harumesiwa ya jasomese mwana mtsujini hawe mshuani hawe mdahubini hata yahunda ilmu ya shindenda usoni yabonge mbirilizi wa ushinda yabirilieni zijohu jazambi donc ngariza mbao ejo kaududu hamongu jo dudua ejo kautabi hangu jo tabia shabanga sarma question amalezi zanongo zinu handani zo hanza owandu wafanywa shetendo wa kemakali watibezara ka wajihafilisha wadungu ze pahata wa parsa ze elema mane sujet ya shuane mane lonziro ye manaka ja shindo parisi wa enda fanywa examen yabo ekare manaka ja parisi wa wandu wa jojoza munromooni yabole kaungu tuhumloiwo jota pala hado hambe nanzao sheni sema najo parisi wabondo bahanu zenongoz jo wadjirisiwa ekadabile kema nataziwa bola vimandwake harumatume ngutazwa zabari yatsoka ansi yangaliwa yafanywa ze examen ya juliania kweka kajana na ndongo zonga jo julo kakajarenda yekahendo fanyiwa yaboisho tenda shendo kansi yabwemriye ujo fungwa hizo yekazila ndabo zaka upango kemri yarendwa nayi hauya mzaminyo harumwaumji yazipanga yo ujo hukumla hizo shakabla hizo pia nganzwe mwanare jeziwa ajaba lwa ndo gendarmerie yendo brigade de mineurs yende yafanywa zenongo pia yaone service de kutu wandu pia washinde wa mtabu hifa hata ya julihanie hata mwana wai woko ninge na makume no moja shanga ushinda beza munda ekaka twende intimidewa izo sawa nezijiri yo hongomeni ganzo wandu wa monte dossier wandu wa idunge ibe wa mahala abili waka avoka wabula juge d'instruction abu enquête wanadamu wane matemwe watsahwa zenongozaho wandu kaongwanzoa wanenizo wandu wao wojo kama komplisi wahe présumé coupable yabomro atijensu kangu sedo yarenda zembi rekande za jirongomeni rekande za jirishwani ikemru wavu kokwandu au pia ngwa jorengwa wende wahanswa weshiliwa za barindi ni wanzo sutene mru yarenda mbi jaboko baho wajo kamba ukazirende ngwa jo hishiliwa ekando ndro kazonda ngwa jo uzisiwema na wakaza mrundabo. Dans tous les cas, ces sujets zinu, gizo namna yo zitrete na de manière hiyo, ngabo machamabu wa Comores, ya himiliao wana waviole wao, ngabo manati wa mzima, ngabo le petits anges, ngabo association faina, ngabo ani ngasiwa njiabu, ngabo hifadhi, na mtsengelema chama. Discrètement, mbale wa ma présumé victime wa hanwao, wambo ma victime. Mwende mahambe, wandu wa bwe anketi wa mbalieni wa doma lazifanyi wao.
heni walona avoka manda sa association faina si ujwa urenge dossier kai kaantiri nika avoka hatu ya avoka ye ujwa henda shitaki wabulo anketi ye mrenda atsa hwabo tino kajuoka hata balanga bonongozi chiriyo itosi do tsokango nobo ya zubilo arengwa ekasa arengwa hajaho gendarmerie aja ifadhiwa anketi buha zenongozi kanti ye uheziwa humagobani henda hanswa ihorangu ne zenongozi henda wakati ule mwana bahe urengwa bala neshama wende wa mangalie kange na trauma sisi ngasina psychologue ngasina gynéco ngasina avocat ngasina médecin généraliste oandao pia sufanya sina usi association faina ile mwana hunde bila ijoka komple ya shinda jule kabala buhari balatse na kati mziro hawe kabale mbabaka jakanamba de nziro za shumpe mwana hauke afanya penetration au wajirimbano ngo kaema na shinde ya transmetto wadolo nembaba hawe mria mviole yo problem ya bili tena donc yo conseiller hanrufanya bilan complet rangu damu rangu zenongo za sano hamili wahe rangu appareil genital yahe shinde julani he ekakeja deforme wa ukaja fanya ndongo hoya danganywe zambani izo pia sisi hanza zifanya ili rikeno shahidi huo ikao yo usababisha ye juge d'instruction hende hule halmwe dossier haukabo mro katula kanaka ufungwa ba hukaya haviole harudi harwa hitwa donc ukwezi wa Komori watukufu na mtafadhali baye miji na ivumba bani yo miji ya ustaarabu ke jaja daraja ndwado hausi ubaba mbasuije ya yiho ke jaja daraja ndwado para ambajao ija daraja yo hifadha kaunu lezi karna ujwale wori merambezi ndwao na ino de soenti ridua zo kanga sina dhamana ilo hadjuwu harumazeno ngozini hamu iso haunika solution tijwamba ukana rikeravi kwezi wa Komori rifanye jitihadi harumaye miji ya hatu borudona zikayo haukanga bo zikayo za miji bo walewa himile sport walewa himila zengoma za utamaduni walewa walingo twalizo wana wahimendela onemendelo ya hele bundo la mji nari uemba wa za uhimilia Wana warendo awezitendo ziziro no wana wajirendo wa devi uharume miji ya hatu wa minyawe sharafasha he miji na mtafadhali uharume miji ya hatu leo gasina wana wafanyo hazi uharumwaze mbawa za husiana nezanongo za delinquency zini no wana adamika ongo uharume majeishi ya mabehewa pia ngari wona uharume miji pia ngabo brigadi ngabo uandua hanswa ya wa securizwe miji na mfanyezi kao hizo zifanye hazi wazima zitendolani wandu walono taalamu wa hezi hazi hizo wandu wa sanehe ni wakati wajoje tenda shaviori harmo mji shekayo shoshi sezi sewa shifanye hazi shena shekayo shende so mji watidoka weiwa fulani hawoiwa fulani yekale da holi ndengilo komplisi la hea fanya shetendwa waondo wajotende warengeze kuhandani kabla ya hea fanya shetendwa haukake jaja haki ukale womru mzade mradanzi mezishenda ikengala haki kango ndo emile mrume mwenda nanzia urense mwanaho wajoka hufuiko zani haye wambe nangwanzo umtuhumu hauwambe ngwanzo protege mrume atijo uransi eyu mrume kaongu tojojo uhansi bota salole mrajina ekangwa nzongu jojo hulole ya bojioni ze kufurungu jojo hutsimbeni wakati wanzao ngorenge mwana haho wajoka ufuiko zani haye twama ya haho ikaho fuma udu uonde joka uheshele ya ubekulu huwa bwaho uonde joka uheshele ya utsasha usome hitima shemrume wa sandalo la mrajina henzahe lewe inunga sina ruasha hata mdungulo lwa ransiwa na mwana mramara ruwa maha minane ndungu tswamba tina usubutu ulolwa ne heni mrati jojandenge mwana mkaanzi ngesi jajele wemru ya zamana wode mwana wazawawe ye mrumaho ya mzawa yeka uhamrenge ikengo sutene mrume urense mwana yengea wengo fikire mwana olange mrindi yangu joka uhuwaji ankli ya hingu belonda isosido tsokabu wa uhuka komplisi wa home destabilizo ha emesha he mwana kabula heshe ndo shamjiri benge kwezi inu sujet lo sensible nsanza ni mélanger na sujet asaya ngamjosana ni zieba nbatsirongwa haku rihabili risuteneani harmaze actizinu wo mashababi wa mjeni mwana ujo ufanye tendo amanda shinushi kanzi narengwa yafanywaze correction za kishababi kabula raho mji wa mjamrenga decision yani ngebidore nde wakati kauze nongozine bare mwihezi wa heze sanction ijo shindezi yemba zenongozine nga sikitishao na homba mnyezi mungu nsi ya Komori parendate basauhe banga si wadziro rila hulenga rendo hule karitina walezi mtidojile wa hizo shasi siraza ya nartoji hufi ya bende toma ya hatu yengari wa honyu barende yengari sa homa lirizifanye yeza nongozinu pia ngalifanya ule tula dunia lilinla ndo itoti ndo tsokaba je wake wandwali rithi emenge komme ya uja wasulila jajayin harmakati kao mruye kahomba duwa mdudamba ngunanzo wanangu wake na muwanzihe ikangwa suli harmada na jamada yinu
wandu kweli ngwa ntimida nao hasibabu kaya mbabare ndetendwa haumana wa mjingu jojo kamjini azunguleko msa komsiriene tebaze nongozila zenu abo mjingo jopri anasheo izo ndezaja za sababisha wandu warirumao wasawari juwa zetu abianza hatu waloba nuwa tsingori zungusa mamne diwara mrajo urengwa banu yadeziwa rike diaspora rinyesiwa rilazo anashwa hatu ritona zidwa tsorenda paske ndini kikie jahunu ngojonda wandu wa mrenge wa mtarima mabada hunu fulani jahunu lasi Komori mamedabdu wandu warinyesa hunu arenda zenaipia walazisi zabo wakarme pouvoir shabo aroha kabatsangu wanadhifu wajamalifu hamadao eyo twabiendri ebanu mwanadamu yangu joko parona hayaje ebanu mwanadamu yangu joko parohe ya usiuje namba mwanadamu ya hezo usi uyatsuhe yompunda karjawasu le daraja hiyo ikeko liko lingari kao banar madaula haki riwana nganto parentesi harumama haya mru ya renda nayi emana sambia loba lata leo kitinge buhari ikeko liko linga babu hao wanadamu wambariwa kahari madaula haki haringo ndo harima voti washindane ona kiki yani abo kubaluka kweli kiko imroka usiku yake dhamana yabo yoto biendi hato wandu warenda zena izilapi yabo ijoka raka tujozoranzao vandu wahabandika amweshalo doka na mitsango baekare ndo mabunjilioni heni mru yatutsange hambilo kautirongo we ka ajuru rangu ngeuje utoe fikira harimo mtsango hakuando ajojo rongo andu wakubali watoze haki ili waje wa participar mkonzi sidono kaido kavala bloka bado jandu ya wanza tsamba ze mabunjilo yao basi banu mru hamakiki ne jama dai warenda nayi kama nama paramba nuka ambesola shamuino hekoni ambaba ngabo harmansi ka ngabo wandu atarizono Komori ngabo wandu bala watso sanction okaruko ano parovotewa wala mruanzo plaso lazali shabala de kina wanda liso alihi na baruani nsoshelea ngabo wandu yatso azima hatuka kwano jovotewa haukaha elewe popularite hao ukawandu wanu ndo njabano abo sefini donc hawa sanctionne hadaradja yi basi banu ibidema rangi yarikena wandu jo sanctionne armwe bavo hatu na ndo wandu wema banu izo arendezo mbali shade namna wakauriwo na wakaurone ya wakaurinye sa wakaurone rushitso hindu wanadamu wa harmweze mbio rahenda si diaspora loban rawahema bangu atu hawasi rawahemi siratu wasiasi rataze heni mbanongo rakofanya dawasi ikeko liko labo mruamaki kine jamandaye wakaya bo warinye sa warenda na sindo atsori baba hindu amba ribiwa shawarudi tsana wakorone rushitso hindu wanadamu wakolinga bakwandu banuri wana bwana wadu ambango ndo harma election nao yo mengo ni mweze conditions za mado za tokobilizi chulwabo ka ekangabo mrujoka urumensi nutsileki noi haukaboro no jana asubitendare ngamna secrétaire yenda arifungula asambi yarinye sahunu yatsona terori yatsifanya bonsi jubanu ukrimu wanjeza banu wandu akaufa magari juu wala wetu lawe parso harma la garage wala emroye hija kartu jozo donc banu aba population ngebido sanction weitile mrenda bahana mruja Muhammad haburu karso anzari mone bahana mruja nkaravashu katsanzari mone bahana hata ho wandu warenda nei walangeri jer paro parisa ye chefu hao ne mazefu wandu ajina sheka kolinga mkubaluka abo kweli e population komon ngal konswar mabe hamadazinu bahibo wandu aka harma banda ka utretewa nusu mwata wa sababu de mwanadamu uwe rejimu yae wakati aka waziri wa habari za ndani mwata wa pia ikelewe inuko ninga mabwabo ngari dora atwe malende rashindani na habari shindwa no na mkensi rudo fikinro ba Komori banga bonongoze ndo nayo ebenge kwezi ngamkazoban ikati rongo wando ndese lizwa Mwenyezi Mungu ikati njatekeleza kalima la tsubidi ngamtsa uswa mahali vure na homba Mwenyezi Mungu jero na ni harma madali tazinsena na boshila marhabu andikaondo wakansi wadunge direct in wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.